Dobro došli u još jedan video. Evo nas u Čipuljiću. Placevi na prodaju od 370 metara kvadratnih do 527 metara kvadratnih. Placevi su označeni. Evo vidite, ovo je pogled sa samog zemljišta. S jedne strane međa borovi, s druge strane drveće, također međa. Pogled na grad Bugojno. Kao što vidite, neki 100 metara vazdušne linije od džamije u Čipuljiću se nalaze ovi placevi. Označeni gdje su, šta su, kako su. Parcelisanje u toku. Kao što vidite, veoma lijepa lokacija. Sada vidite gore sam pristup lokaciji. Nekih 300 metara od asfalta, međutim i to 300 metara je pola skoro asfaltirano, pola nije. Ali eto, recimo, znači 250-300 metara makadama je do same lokacije. Dobar makadamski put, znači pristup. Tu su kuće okolo, znači nije to na 8. Evo vidite, ponovo još jednom pogled. Evo, komšije tu, tako da to nije nešto izolovano i slično. Ispod videa imate broj za kontakt.